Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Jantia Students Movement Lat Rambai Circle. Kalapan pau ya kajing sengau diau hakabede bat ki bar jala, ki bawan na bar ke jala. Kentop na ke jala Assam, Nagaland bat Tripura. Habaki yang bamja Nedisha haki dukan bam ki badan harot surok hakas nong Lat Rambai. Ha East Gentiles District ki penkendru iki kendon an jong sarkar jala. Bat kim shem labo renti katkum kita ki kendon bala betha ke sarkar banyada na kajing sapriang uknyang jengpang COVID-19. Kumta halor kani kebenta nakaliang kani kaseng haka khandai tarik mentobna jeliau arhajar arpo hapo kajing alam jong presiden ka Lat Rambai Circle usamla East 30 kilalet bo da kajing tho show deputy commissioner jong kani ka district uba FM dam haka bala ajing mot ban simkhia halor kani ka kam kanang ban lat na kajing sapriang uknyang jengpang COVID-19 ini liang ka JSM Lat Rambai Circle ukarpat juri ya UDC ka East Gentiles District uchimkhia kamjuk ka DMHO department ya kajing tha ka JSM kanang uye I uyada ya COVID-19 te kapon yo ar to kamwada UI ya kate bun kini ki hotel WM Halarbai watakhan ki ya ki an ka sarkar te karpat ya UDC usimkhia ya kani